tele. Déixese de tele e mire para a porta. Home, caramba! Xa me explicará como fai estes trucos, A máxia da televisión, abogado. A máxia da televisión. Pero hoxe non estou aquí para falar da televisión. Estou aquí para facer unha proposta de carácter político. Xa, non me digan máis. O bipartito en pelota picada, Non, abogado, non frivolice, por favor. Atenta. Propoño a independencia de Galicia do resto de España. Que lle parece? A ver, un momento. Vostede fala da independencia de Galicia. Naturalmente. Da secesión de España. Simplemente sí. Vale, quieto. Parado. Avellán, mire unha cousa. Non estará indo vostede un pouco longe. Demasiado longe. Pois ainda hai máis. Propoño a unión política e social da Galiza con Portugal. Que pensa do tema? Non penso nada, Avellán, que son detalles moi delicados. Non o digo por min, Non o digo por min. Que eu xa teño o meu futuro traballado, pero teño unha familia, teño cousas as que pensar. Sí, non son momentos de pensar. Non son momentos de pasos atrás. Son momentos de decisións. Señores, hoxe, en Aire Galiza, facemos unha proposta, un exercizo de política ficción. A independencia de Galiza. Atendan, porque comeza xa. Independencia. O que sería de nós se nos separamos de España? Primeira parte. A secesión de España. Joder, ya son las 10 y aún es de día. ¿Pero qué pasa, gallego? ¿A qué hora se hace de noche en Galicia? Home, pues decirle a verdad, hai veces aquí no verán hasta as 10:30 así non se fai de noite. Joder, qué maravilla, ¿no? Así que tenéis más horas de sol que nadie. Pero no seas ignorante, Pachi. Tienen las mismas horas de sol que el resto. Lo que pasa que como Galicia está muy al oeste, el sol sale más tarde y se pone más tarde. O sea que cuando os levantáis aún es de noche, ¿no? Pois claro, nós levantámonos aí sobre as 8:30 e ainda vos é noite cerrada. E logo onde sodes vos, a que hora se fai de día? En Euskadi a eso de las 6 ya empieza a clarear. Como debe de ser, coño. Lo mismo que en Cataluña, porque nosotros tenemos el horario ajustado a la hora solar. Un momentiño, a ver se eu vou entendendo como estás explicando. Táderme dicindo que se nós os gallegos tuviéramos un horario axustado ás nosas condicións, eu non me tiña que levantar da cama sendo noite cerrada. Pues claro, gallego, vosotros tendríais que tener el mismo horario que los portugueses. E logo porque carallo non temos. Joder, qué burro eres, porque la hora se pone en Madrid y no en el lugar donde es cada uno. Cajo na madre que os pariu. Pois a mí non hai cousa que máis me fastidia que terme que levantar da cama cando aínda é noite cerrada, Pues te aguantas, gallego. No, si es que ahora va a decidir cada autonomía la hora que es. Mira o tontiño este que dan a mí aquí dar explicacións de nada, que non me fai caso ningún. Tranqui, gallego, ¿qué pasa, coño? ¿Por qué te pone así con los mansitos que sois vosotros? Nós somos mansiños e traballamos como anexos. E ainda che digo outra cousa, mexan por riba nosa e decimos que chove. A eso sí, a min que me levanten da cama cando ainda noite cerrada, que teño os ollos pegados, a mí eso non consinto, Pues si no te gusta ya sabes dónde está la puerta, ¿no? A porta va a coller ti diante miña parenza, batías en cambiar. Me cago na madre que... ¿Qué haces, gallego? Que ha arrancado el cruzómetro del Yacolé, Ni coño! cruzómetro ni Cristo, pónteme fora da cabina do avión. Porque después hablan de la violencia del chale. Aquí pasa Papá Noel. Pasa. É o piloto payaso do carallo que colla rumbo para a Bacolla. Que este asunto da hora vou rasar e ojalá moi pronto, Hoxe pola mañá, de apertura do debate do Estado de Autonomía, na intervención como presidente da Xunta, tiven a oportunidade... Ola, eu quería decir algo. De facer... Que eu quería decir algo.
Por favor, silencio. Gracias, señorita, moitas gracias de corazón, Bueno, eu veño aquí moi preocupado porque resulta que temos o horario cambiado por culpa de España. E que están facendo vostedes para arreglar este tema tan preocupante? O anterior presidente, cero. Claro, home, claro, o anterior presidente xa non está, non vai arreglar desde a sombra, digo eu, O que temos que facer, eu creo que é independizarse de España. E saben por qué? Porque ningún vasco é máis que nós. Non, home, non, que terán que ver os vascos? Cada vez que falamos de independización, salen os vascos. Non, eu dixo independizarnos para levantarnos co sol. Que lle parece a usted isto, señor Tauriño? Extraordinario, fantasioso. Gracias, jefe. Mirad unha cousa, e se nos xuntamos con Portugal, xa teríamos horario perfecto. Que lle parece esta idea? Intelixente proposta. Entonces, señor Feijóo, está de acordo que nos xuntemos con Portugal, digo eu, non? Sí. Vale, e ti, Barbas, non puñerás ninguna pega como acostumas. Absolutamente ninguna. Pensaba, A mí me gustaría que fóramos moi máis avanzados. Sí, señor, pois vamos para lá. E que o fagamos todos xuntos. Sí, señor, gustoume esa idea. E usted tamén ven, non, señor Feijóo? Sí. Aí está! Esto é a independencia total que nos imos a xuntar con Portugal. Carretera de vianda, cosa cruzada, no niño, antes sea por o puente cojando. Vamos, venga! Segunda parte. Galigal a República Luso-Galega. Majestad, acabo de recibir una carta del gobierno de la autonomía gallega diciendo que quieren separarse del Estado español. ¿Separarse? ¿Quiénes? ¿Los de La Rioja? No, Majestad, los gallegos. ¿Y qué les pasa? ¿No están contentos acaso en España? No, no es eso, Majestad. Dicen cuando se levantan. Aún es de noche. Normal. Yo también estaría cabreado. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Los echaremos de menos. Oye, ¿la sida asturiana la hacen en Galicia? No, Majestad, que son los asturianos. Sabes que, Gustavo? Que? Que desde que estamos cos portugueses, o viño do calimocho xa é distinto, neno. Sí, eu creo que debe de ser polos taninos, que deben de ser distintos. Opa, que espetáculo tão pouco agradável. Duas crianças neste estado lamentável. Que pasa? Que Portugal está prohibido o batallón? Claro, que? Também é uma tradição portuguesa com o fado e o bacalhau. Então por que disso do estado lamentado? Aí está. Que? Porque não é boa coisa ver as crianças sem fazer nada. Xa diz, porque non estamos na escola? Non, neno, porque estamos de recreo. Eso, estamos de recreo. Não, foda-se a escola. Não. As crianças, quando não estão na escola, estão a trabalhar nos talheres clandestinos de calçado. Pois, neno. É a quarta tradição portuguesa, após do bacalhau, o fado e o botellão, que nós chamamos de garrafão. Bem, agora, vocês vão ir ao talher de rolas que tem o meu amigo João na esquina, lá na esquina, a pedir trabalho. Tá bom? Levem esta garrafa de vinho do Porto como agasalho da minha parte, tá bom? Betty, os portugueses querem nos esclavizar. Pero que faz? Historia. Afogar as penas. Os momentos de amargura. Este viño vai estupendo. Outra emerxencia, doutora. De que se trata? Pois non sei, creo que un caso de saudade por intoxicación etílica. Porto ou Madeira? Pois non o sei. Os caracóis, son os españoles. Os españoles. Eu creo que é un fado de Coimbra. Eu diría que Porto. Moi ben. Terapia española extrema. Collicao cada 2 horas, calimocho con viño tinto de Zamora e reggaetón. Moito reggaetón. Reggaetón non será a mellor rumba, doutora. De acordo, boa idea. Poña os chunguitos. Pode que esta nova unión con Portugal nos traia beneficios económicos e políticos, pero a cuestión sanitaria foi un desastre. Que quere dicir, doutora? Que antes o Sergas estaba mellor que a sanidade portuguesa? Non o sei.
Eu non sei como tratar estas doentas lusitanas. Fíxese, aquel home ponse triste despois de facer o amor. Hai que ver, co bonito que era antes cando facías o amor e yo ibas contar aos teus colegas. Eses costumes españois xa se perderon. Aquel, por exemplo, con delirios imperiais despois de ler a Camões. Pobre home. Pero o que máis me preocupa é un caso como este. Casos de extrema amabilidade que presentan pacientes como eu. Eso por que será? Polo horario europeo. Atrás, séntese. Non sei, o horario de comidas europeo, a inxesta excesiva de bacallao, o frango con arroz, o fado, peso dun pasado imperial. Non sei. O caso é que non sei como tratalos. Non se castigue, doutora. Vostede é unha profesional, fai o que pode. Seino, pero eu non son Deus, sou unha médica galega, abrumada polas doenzas lusitanas. Non! E tamén! Oh, Xesús! Isto é unha pandemia! Apaga iso, cona. Tranquilo, Matías, tranquilo. Aquí o fado ten o seu aquel. E deixa de enchouparte en Porto. Non podo, teño moita saudade. A saudade quitaba eu cun par de hostias vendadas. Non me ameaces, non me ameaces que ainda me metes máis sufrimento no corpo. Sufrimento? Sufrimento que fixaches ti hoxe, cabrón. Pero a ver, Lino, ti crees que este xeito de facer un galpón? É estilo manuelino. Estilo manuelino? Pero onde veches ti un galpón para guardar o pienso con todas estas filigranas con motivos de ultramano? É que me recordo ao Imperio. Sí. E este xeito de alicatar un retrete que tamén se recorda o Imperio, non? Macías, non me digas a min que ese azul añil e eses motivos portuarios non lle sentan ben a un cuarto de baño. Un cuarto de baño non que non puxeches taza do váter. É que afeaba o conxunto. Pero onde vai cagar a xente? No chan. É que iso non afea o conxunto. Non me digas eso, home, que ainda me dá máis ganas de chorar. Ai, home, mira. Vai a merda, home, mira, eu marcho, carallo, deixo todo, eu emigro pro Bierzo, e xa está. Que vos dea, xa está. Menos mal que me deixou só para poder reforzarme na miña tristura. Pois empezou o programa de fado. Ai, Lalelo! Bon día. Hoxe imos coñecer a Manuela Moscoso, unha muller espantosa. Bos días, Manuela. Ai, me cajo hasta na fandanga. Como carajo dis que me chamaches a min? Manuela Moscoso. Moscoso xa perfectamente. O outro que me chamaches? Unha muller espantosa. Espantosa. Espantosa será lo ti, Ou non tes espellos na túa casa, Eu non son espantosa ninguna. Vouche dar eu espantosa se engancho con esta sacha, con este lejón de poñer as patacas e che abra a cabeza en dous caras. Non, Gardi, pa. É que espantosa. En portugués quer dicir extraordinaria. Ai, quer decir. Quer decir merda para ti, mira o que che dixo, E oiches, é xa que tantos idiomas sabes e tantas escolas ves presumindo, como quer decir, ou como se di, darche cosa hacha entre corno e corno. Sabes como se di eso? Anxo que igual. Anxos que igual, pois eu sei será anxo que igual ou anxo de outra maneira. Pero que se fai igual, dixo eu, mira para aquí. Pero díjos unha cousinha, Estou cansada de tanta comedia portuguesa e tanto conto portugués, Así que ide cambiando de tema, Os dares Alicia, que me tender moi aburrida, Digoche unha cousa, Viboriña. Desde que este programa se aportuguesou non val para nada. Pois cambia, que para eso temos a oferta televisiva lusófona. Bacalhau, não acredito. 8 letras, ótimo. Arrea, parece que me deja aquí o sono. Mira, sácame ese fandango dar cifras e dar letras, Porque nunca lle entendí o mecanismo. E agora, que falan en portugués, xa non sei nin o que din. Mal pagado. Ese que chega e din, non posso. Pela gloria da miña nai. Ai, por favor, a quen se lle conta. Pois dime ti a min, outro país que non sea Portugal donde poida triunfar o ananito esto. Mira, zapéame hasta que jace las pilas. Arreando.
vai casares, mas a xente anda a dizer que non é boa cousa que un sacerdote vai a lesións de baile e conduza unha motocicleta Harley Davidson. Foda-se! A minha vida privada não é para falar dos confessionários, pá! Ah, non, a serie esta do Coruña portugués non está mal. Non estará mal, Batín, pero a mí parece que todos falan chino e japonés. Non lle entendo nada. Pois eu entendo perfectamente que é o que non entendes. Non entendo nada, non entendo como pode haber un cura que non fala do que ten que falar. Os curiñas teñen que falar da educación da ciudadanía, dos con dos e dos divorcios express, entre outras cousas. Isto non fala de nada deso. Pero digo chao, por qué? Ah, por qué? Porque este é moi moderno cura, pero ten unhas freguesas que son moi beatas e moi atrasadas e non teñen problemas actuais destes. Que dices, senón aquí a miña compañeira? Explícamelo, ojo, porque o alcalde é comunista e ateo. Ai, víbora, eu que carallo sei como funciona a lei electoral portuguesa, pilla. Ah, raya, pois hai outra cosa peor. Ese ambiente atrasado de por guerra no que están vivindo eses portugueses. Ah, pero non queda aí a cousa bonita, preciosa. Ainda hai outra peor, esa actriz grandísima, como un cabalo que está con ese gordo. No, Naturi, non me creo nada. Si non o dis reventas, vou cambiar por non escoitar. Xoias do cinematógrafo. Boas noites. Hoxe en Xoias do Cinematógrafo, unha obra mestra do cine español. Nada máis e nada menos que gozada de desmarque. Unha desas maravillosas comedias de Espeso e Tajares, de unha obra, non? De obrigado visionado para calquer cinéfilo que se precie. ¡Qué mariscada! ¡Qué mariscada nos hemos dado, Fernando! ¡Guapo, chato! ¡Qué menos, tío! León, eres un jefe, eres lo Te digo mejor. una cosa, qué mariscada ni que leches, como que fíjate, que me quedan 20 durillos, 20 miserables durillos. ¿Qué hacemos aquí, Fernando? ¿Vamos a comprar un cartón, a probar suerte en el bingo? ¿Qué hacemos aquí? Hombre, no digas chorradas, qué bingo ni que leches, joder. Pero tú qué... Apúntate una visual a estas chitis. ¿Pero qué vamos a hacer si no tenemos ni para invitarlas a una horchata, Fernando? Pero qué horchata, coño, pero qué horchata. ¿Pero de qué leches me estás hablando, ¿Me van a pensar en una horchata estas chitis teniendo a dos machos ibéricos delante como nosotros? No sé, Fernando, ¿qué dos machos ibéricos? ¿Qué dos machos ibéricos? ¿Y qué les decimos, Pantade? ¿Qué les decimos? Oye, una disculpa cojonuda, hombre, que les decimos que somos diputados autonómicos. ¿Pero qué diputados autonómicos? ¿Qué diputados autonómicos? ¿Diputados de qué autonomía, Fernando? Mira, que te lo voy a decir, joder. La rubia autonomía y la otra autonomía. Y a la café para todo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Tú te crees que la democracia es el desmadre, pal? Y no es así, y no es así. ¿Qué pasa, cuerpo? Bueno. ¿Alguien dijo algo de desmadre? Nada. Que confunde la libertad con el libertinaje. Cállate, caña, que me vas a joder el plan, hombre. Sois unos cachondos mentales a tope. ¿Quieres que te incinere un cilindrín? Pero vamos a ver, ¿tú te crees que yo estoy pensando en fumar teniendo un cuerpazo como tú delante? Anda, ven para acá, tigre. ¡Joder, la leche! ¡Que lanzan después de caña! Pues anda que yo, a mí me llaman el Apolo, porque me lanzo como un cohete. ¡Hostias, que te voy a poner en órbita! ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué gozada de desmadre! ¡Ay, cómo está esta aquí! ¡Ay, pero esto es el desmadre padre! ¡Ay, Fernando! ¡Ay, papá, que estás mejor que la Cantudo! ¡Ay, perdón! ¿Qué ha sido eso? Oye, ¿qué ha sido eso? Nada, nena, nada. El tigre que llevo dentro que te ha rugido. Venga, sigue. Me voy, que te muero, que te como. ¡Ay, Chati! Un momento, que me voy, ¡ay, que me voy ya! ¿Pero qué? ¿Dónde vas? Aguanta un poco, que estamos empezando. No, quiero decir que me voy a evacuar y vuelvo, que es que me ha pegado un retortijón, que es que no me aguanto. Espérame. ¡Ay, Fernando! Perdóname, que es que me muero, que es que me... ¡Ay, Fernando! ¡Tú sientes lo que siento! Oye, Chati, que vengo ahora mismo, Jolín, Estelata. Desde que llegó la democracia mojo menos que la pasionaria. Y que lo digas, chica. Esto está peor que antes, casi, ¿eh? Casi. Qué mal. ¡Ay, Fernando! Estas gambas estaban más pasadas que una gaseosa abierta. ¡Ay! Hay que reconocer que aunque los españoles son unos tiranos opresores de mierda,
saben hacer un cine de calidad, Moito que gustan a min estes, Este Tajares e Espeso son uns parranderos. Moito máis que os portugueses, Por cierto, gallego, ¿qué tal os va con vuestro nuevo estado luso-galaico? Bueno. Yo lo que no entiendo es cómo después de haber logrado la independencia, porque cuesta, cuesta de cojones, acabéis uniéndoos a otro país a los pocos días. É que nós temos un problema. Mira, nós non somos capaces de mandarnos a nós mesmos. Nós temos que ter outra persona que nos mande. Bueno, por lo menos los portugueses son amables. Estaréis mejor que nosotros bajo el gobierno de Madrid. Bueno, por unha parte sí, e por outra non. Que passa com a passagem? Já está a falar mal do capitão? Que no portugués, precisamente estábamos diciendo que los portugueses sois mucho mejores que los españoles. Muito não, muitíssimo melhor. O Império Espanhol ficou em nada, mas o Império Português estendeu-se por todo o universo. A nossa língua fala-se na América, na Europa, na África, na Ásia, Macau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil. Temos grandes poetas, Luís de Camões. Também grandes jogadores de futebol. O Fulcre, o Ovinho, o Cristiano. Opa! Por alguém fora. Usted non se disguste, que isto xa lle facían antes tamén, É você não se tira para baixo? É o pandemónio que te amiurga aquí ao quente, Tá bom. Queremos ver um telefilme. De Tajares e de Espeso. Foda-se Tajares é Espeso. Vamos ver um documental sobre a criação do Império Português. O amigo portugués. Lopo, cal é a peor raza do mundo? Os mouros? Os xudeus? Os normandos? Ou os de Zamora? Ninguna delas. A peor raza do mundo, sen dúbida ninguna, son os portugueses. Sairan como osos, comen como osos, e berran como osos. Mide as túas palabras, Lopo. Arcebispo Xelmírez, eu só repetía o que vostede nos dixo hai moito tempo, que había que acabar con todos eles. Iso foi antes. Agora os portugueses son os nosos amigos e temos que tratalos con respeto. Presento vos o nobre cabaleiro Dinís Guimarães do Nascimento da Braganza. Hola. Pide o que queiras aquí ante tratar ben. Tá bom. Que o apóstolo vos acompañe. Pero este portugués non é como aquel con pinta de oso que nos atacou no monte. Non te fíes, García, por dentro son todos iguais. Minha senhora, faz favor, pode servir uma jarra de vinho. Atente. Pero, tío Lopo, ese portugués non fala berros nin cheira mal. Ese bigotiño que leva non lle senta nada mal. Fermosa mulher. Mas não tão fermosa como os portugueses. A mulher fermosa é a mulher portuguesa. O vinho não está mal, não é? Mas é muito melhor o vinho português. Sim. A Galícia não tem comparação com Portugal. Portugal tudo é muito melhor. Os vinhos, as mulheres, as paisagens, os bigotes. Outra coisa boa que temos português é o bacalhau. O bacalhau é muito importante em Portugal. O bacalhau à moda do Minho, o bacalhau à moda do Douro, o bacalhau à moda do Tejo, o bacalhau à moda de Setúbal, o bacalhau à moda de Sintra, o bacalhau à moda minhota. Mataches o portugués, tío Lopo! O arcebispo vai te matar! Pois claro. Se non o mato eu, mátamela a min con ese discurso que tiña. Un pouco máis e rómpeme a cabeza. Dígamos unha cousa, caíame mellor o que parecía un oso. Cantamos unha cantiga de portugués. Non. Queres un repolo? E non tampouco. Bueno, pois o sea. Estamos outra vez ca merda esta do fado. Como é que estaba eu co reggaetón? Agora ter que aturar esta tristura lusitana.
Mira aquel par de pusilánimes que teñen pinta de falar pouco. Vou falar. Chuma, amiga. Que? Boa tarde, meu senhor. Tudo bem? Como? Estou a perguntar se o senhor está a passar uma boa tarde. Que senhor? Acho que o senhor não percebe, não é, Cari? Mas tu não falas, que tu começas a falar e não paras 7 da manhã. É que a minha senhora fala muito, você sabe? E onde vai? Estamos percorrendo a Galícia para uma viagem de conhecimento. Agora que a Galícia também está no Império Português. Pois mire, eu vou parar aí adiante comer algo que... Hai media hora que non papo nada e... Eu como non lle meto algo ao corpo, entra-me a debilidade. Almoçar? Às 2 da tarde? Tão tarde? Pode ser, vocês têm que mudar esses costumes. Têm que almoçar cedo, como fazemos os portugueses. Têm que mudar esses costumes tão pouco europeus, comer às horas absurdas. Pode ser, não é, Cari? Mas tu cala que tu não tens nem ideia dos costumes da política social. Mire, Vana, a ver, agora paramos e mangamos aí unha ración de churrasco boas, Eu que sei, somos 3. Con 5 ou 6 chegan de sobra, Churrasco? Vocês agora têm que se alimentar estilo português. Como é esse estilo? Há muita variedade. Temos bacalhau à brás, bacalhau alentejano, bacalhau à moda minhoca, bacalhau à moda do churrasco, bacalhau com cebola, bacalhau... Vale xa. A mí o bacalhau non me vai, amigo. Eu oír falar de bacalhau e xa se me pon mal corpo. Agora o que me vai é... Non sei que me dá a falalo diante da súa señora. Pode falar sem medo, senhor. A minha senhora fala muito, mas ela não é sorda. Completamente sorda. Que maravilha, logo. O que lle quero decir é que podemos deixar aquí a criatura e ir nós ao Gladys, alternar un pouco. Que coisa é o Gladys? Que coisa é o Gladys? Que vai ser, payaso? Unha casa de chicas. Não, senhor, isso não. Portugal está proibido. O alterno em Portugal está completamente proibido. Eso sí que non, por aí sí que non paso. Comer a hora dos enfermos vale. Agora, racionar o churrasco e prohibir o alterne, eso vai en contra da Declaración de Dereitos Humanos, Agora mesmo vou a xunta, mañana este desaguisado. Un abrazo. Foi embora. Mágoa. Era um gajo engraçado, não é, Cari? Tu cala a boca, que tu não percebes absolutamente nada da psicologia galega. Hoxe para mañana, turno de apertura do debate de Estado de Autonomía. Hola, que hai, amistades? Intervención como presidente. Que ben estades aquí, carallo? Parece isto marinador. A ver, vou ir ao grano. Estou farto desta mamarrachada do Galigal e de estar unidos a Portugal e esta merda toda. Admito, o noso é un país de fábula, pero con moralexa. Ai, sí? E cal sería a moralexa? Toda unha historia para non repetir. Pois alégrome de que estea de acordo comigo, Así que lles parece se nos separamos dunha puñetera vez de Portugal e volvemos ser un país independente? Extraordinario, fantasioso. E vostede que opina, señor vicepresidente? Non pasa nada por eso. Nos o que queremos é moito máis que eso. Carallo. Voulle propor algo máis fácil. Xa sei, espere. Xa lle digo eu. Que España volva a ser un país unido. Unido. Máis unido que ningún. Aí está, tía, home, claro que sí, barbitas. E vostede que dixe, Feijó? Inteligente proposta. Moi ben. Entón que, en vez de ser un país independente, volvemos unir a España, non? Sí. Tío, home. Pois logo veñan. Fagan o que teñan que facer, falen correo con María Santísima e xa nos deixamos desta carallada secesionista e a merda toda, que non hai días que entender. Vale? Veña, amigo, hasta logo. Hai unhas pelliquitas aí fora. Majestad, el gobierno secesionista gallego, de la anteriormente denominada República Luso-Galaica Galigal, acaba de pedir la entrada en el Estado español como autonomía. Es bien cierto que estos gallegos no se sabe si suben o si bajan. Bueno, pues que vuelvan. ¿Qué se le va a hacer? Lo que diga, majestad. Terceira parte. A volta a España. Bueno, gallego, así que os habéis independizado de Portugal, ¿no? Sí, home, sí, é que non nos levamos moi ben, Aparte, eles teñen unhas leis moi diferentes ás nosas.
E a dieta moi pouco variada. É o que menos nos gustaba. Os programas de televisión, nada que ver con nos. Bueno, esos son razones más que suficientes para independizarse, ¿eh? Si eso lo entiendo, lo que no entiendo es cómo después de haberos independizado de Portugal, vais y os metéis en España otra vez, cojones. Eso te lo voy a explicar yo ahora mismo porque es que... Eso es porque como en España no se está en ningún sitio, para que sí, gallego. Bueno, hay días, Así que tenéis una suerte vosotros que los españoles tengamos este corazón que tenemos tan generoso, y que no somos rencorosos porque si no, no os volvíamos a admitir en España. Vosotros, ¿dónde vais? ¿A dónde vamos a ir? ¿A tirarnos de la nave, como siempre? Pero venga, coño, dejaros ya de salto y de leche, coño. A ver si paramos ya con las confrontaciones y los rencores. Vamos a pasarnos un buen rato todos juntos, coño. Tron. Ponle ahí a esto en la película de Tajares y Espeso. Hombre. Bueno, sin que sirva de precedente, estamos contigo, madrileños. Hombre, es que si hay algo que pueda unir a todas las regiones de España, esos son Tajares y Espeso. Bueno, y el Fari hizo lo suyo, Boas noites. Un tema que tanto nos preocupa a todos os galegos e galegas como é o destino da nosa patria non debería ser motivo de mofa, como tampouco debería serlo a ridiculización dos nosos amigos e veciños do alén do Miño. ¿Por qué no te callas? Majestade, con todos os respectos, esta interrupción... Anda, vete a paseo. Sí, señor. No le hagáis caso a este individuo triste. El programa de hoy ha estado muy simpático y seguro que el chiste del final os va a parecer tan gracioso como me lo pareció a la reina y a mí en su momento. Véanlo, pues. Oh, Maria. São João. Estou a levar a Bacajau para a caldeirada. Tá bom? Ok. Guapa. Qué cachondo, ¿verdad? ¿A ti te ha parecido ofensivo este chiste del bacalao? No, pa. No, ¿verdad? Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Aquí terminamos el programa con un buen puñado de tomas falsas. Bona nit, galego. Pero, gallego, ¿a qué hora se hace de noche en Galicia? Hombre, pues decirlle a verdad, hai días en verán que hasta as 10 e media da noite non vos seré. Sabe ya lo que dixen? ¡Ya lo corto yo! Esto es... ¡Qué gozada! No me lo puedo creer. No tenía hasta el momento. ¿Desmás de qué? Ai, mi madre, viven nun ambiente atrasado de por guerra nesa ciudadanía portuguesa. ¿Qué me dice, me cago en los... Joder, no lo dijo eso, tío. Atenta. Trae unha proposta de carácter. No seas ignorante, Pachi. Lo que pasa es que en Galicia está más alobada muy bien. De puta madre, dame la cara.